atu ki roto. No reira e koutou mā, nā kua hiko i atu, kua taki haere atu, nā tamariki e kawe nei i nā pauripeka, nā ko rātau e nei kai mua. E tātou mā, kai te mau tētahi mea ki taku koro, kai te rongo atua, hau i te wai i kamo, kai muri nei e hiheia nei ki te puta, taku miharo hoki, ki tāku e rongo nei, ki tāku ki te nei, mo te nā mahi a te hāhi mihinare i tēnei rangi, te whakatau. Ia Waitohiariki Quayle, ki tēnei tikana te hāhi, te Motuhanga, me te Whakanohoanga, hei Pihopa, Tuarua o te Upoko o te ika. Kai runga tonu e rā i te kōrero, kai runga tonu hoki i tēnei kōrero, ko ia te wahine tuatahi, wahine Māori tuatahi ki te kawe i tēnei tūranga. Nō reira e Waitohiariki Quayle, mō koe taku rongo atu rā i nā kōrero, kua kōrero hia mōhau, kei te mōhio a hau, ahakoa te huri haere i te motu, ki te kimi haere i a koe, i kitea koe, i runga tonu rā i tau whakapono, i runga rā i au mahi e kitea nei, e rongohia nei au mahi ki roto i tēnei takiwā, ki roto o te wairarapa, ki roto hoki o te upoko o te ika, ana ki te whanganui a tara, tainua atu rā, ki o taki, ki tainua mai rā ki te wairarapa o tēnei takiwā o te motu, kai te rongo rātau, kai te moio rātau, i tono atu te atu a kia koe, ka rongo koe, ana ka whakautu koe, ana koe ia tēnei ko tēnei rangi. E koutou mā e te marea, te miharo hoki o tēnei rangi, me te aha ai tēnei i te kuhukuhu atu o nā pirihi o nā pihopa ki rote i te wāhi, ka tohua awai tohiariki ai tēnei wā. Ko te mea ke e kare mai, ko te whitina mai o te rā. E pākia nei mātau e te mahanu, e pākia nei mātau i te ihi, i te wehi, i te wana, i te mana hoki, e hara i te mea, he tanata mihinare, tēnā, he hara i te mea he mihinare katoa, te huna kai konei, enari, kai te rongo, i te ihi, i te wehi, i te wana, i te mana, o nā whakahaere, i konei i tēnei wā, te whakahaere i tōna mutuna, kua whakatauria, tēnei honore, ki runga i a Waitohiariki Quayle, te Motuhanga, me te Whakanohoanga, o hei Pihopa Tuarua, o te Upoko, o te ika. No reira e tātou mā tihei mauri ora, nera tihei mauri ora, te kaumārua karaka, anā kua tai atu rātau, anā ka neke atu. Anā i tēnei wā tonu, kai te kite atu a hau, nā kurawhero, nā kurawhero e kuhaere atu nei, kai te kite atu rā, i nā pihopa i roto kai runga i o rātau mātena, i o rātau upoko, ko rātau pōtai, mōhio tonu koe, a koe nā pihopa i te āhua tonu o rātau kākahu, o rātau kakahoki. Kai te toi haere atu, āhua hea, rima te kau mita pēr te roa nāke o tēnei rārangi tanata e kuku haere nei ki roto i te whare
ka mahi anei te mahi I tēnei wā, I tēnei atahi hei tonu nei rā. Nō reira, tēnā rā koutou, te taringa are mai nei I tēnei ata, a koutou rā manaki mai nei, I runga ia ipurangi, nau mai, hara mai koutou ki tēnei rā whakanui, ia Waitohiariki, ko tāku ki a koutou, he rā miharo rawa atu, he rā tāhua, te hari te koa, kua tai mai a hau ki tēnei nā karema. E ki pēa, he wāhi anō pēa ki konei, ki te mihi atu, ki tōku rahi, ki roto o mātātua, moi au ka te whakarongo mai rātau, I tēnei wā, nō reira, kia kahaki atu au, tētahi harau atu kia māma, mena konei koe, kua rongo koe I te miharo o tēnei rangi, o tēnei mahi hoki. Nei rā whai muri mai, kai te whiore o tēnei rā rangi, kai te kite atu au I nāia nei, ko Waitohiariki tēnei, me wana kai tautoko, tōna whānau, tōna hapu, tōna iwi, kai konei, kai tana taha, mua te kuhu atu ki roto I te whare. Nā, kai te mihi tonu atu rā ki wakuhua rua, ko wera muana nia tēnā, ko Robert Pōtangaroa tēnā I tai mai, ko Robin tēnā, kai te mau I te inua o te pōtoro o te poropiti a Paura Pōtangaroa, no roto o nā tau, nā ka kare kore, kai te toto tonu o te kuia nei, kai roto I tana toto, e rere ana te toto o nā rangatira, o nā tino tohuna, o tēnei takiwā, kai te mihi atu rā he tātou mā. Ko matu tahi tēnei, kai te kōrero atu, kai te whai kōrero atu, I runga I te meki, te mana o mana pāho o Atiawa Toa, ki roto te whangarui, ātara, ngari kai konei, kai te kawe iwe nei tuahua mahi, e putai nā kōrero nei, ki a koutou, I nā kāina ki a koutou hoki I te whānui tana o Aotearoa, o New Zealand, tai noa tura ki te ao, kia ora koutou e whakarongo mai nei, to all you listeners, to all you viewers who joined us here at Rathkeale College. I'd like to extend a huge welcome and I would like to say straight out here and that I am hugely privileged to come to this hui, honouring and in fact lifting that to Waitohiariki Quayle into a leadership role within the church in there, and she will be at the conclusion of the service that's going on behind me. She will be the second bishop of the Upoko or the Ika, and she, as a matter of fact, and Māori are looking forward to this because she is the first Māori woman to be in there to hold this tūranga, to be made a bishop. And all of Māoridom are here celebrating her ordination and her installation as the second bishop of Te Upoko Te Ika. And Te Upoko Te Ika, and that includes this area here, Wairarapa,
It flows into to Greater Wellington itself, and it comes up to Otaki. And look, this, I just got to say, and that I'm really overwhelmed in that, and I must admit to having a lump in my throat, and I thought I detected a bit of moisture in behind my eyes here, and because I could hear the talking, I could hear the singing, I could hear the voices, I could hear the happiness, the joy. I could hear it all in there from my seat, because they are all behind me, and I'm watching it now, right now, and people have taken their places. As I look to the service area where the service is right now, I can see our bishops in there standing out in the front, and they are in one area. In front of them, looking forward from them, are the people, and they are looking towards the activity of the installation, of the ordination and the installation. And whilst the proceedings are in the tent, there are a lot of people outside enjoying the sun, because it's absolutely lovely. Raweke e tātou ma, raweke hoki te āhua o ngā rangi. Me te aha te tauke hoki o te tūmai ana tama o Rathkeale, mena i rongo mai koutou i a rātou te ātāhua o ngā reo o ngā tama o Rathkeale. Nā, i rongo ake ahau, nei tēnei taku rongo, nā kura māhita, te tumuaki, nā tamariki katoa, kua huri mai rātou ki te tautoko, ki te awhi, i nā whakaneke, kei tō rātou kura. Me taku rongo hoki mai a Robin, kaere he wāhi, kaere he tūranga pai ake i tēnei ki roto i tō rātou rohe, e ki te whakatū i tēnei katoa. Me te aha no te hāhi mihina re tonu. Nō reira, ka wai maria nā iwi e te kura nei, me nā iwi e tautoko ana i te kura nei, nā kura kaupapa Māori, te iwi Māori, te iwi Poronihia, te iwi Pākehā, te wai maria, ki te ahu o tēnei rangi, māku koe ki atu, e a tāhua, tino a tāhua rawātu nā whakaneke. A kā tira, kai te rongo ate hau i te karanga, kāre kore, ko te wāhana tēnei o te karanga ki te minina kia kuhu atu. Nā te nui nāo nā kōrero, i tēnei wā, me taku mōio, kāre pēr, kai te whakawhiti atu pēr tātou, Kua whakawhiti atu tātou, kai te whakawhiti. Ai, ane e tātou mai i te mea ka himata nā kōrero, me he mea tino nana kia mōku ki te kōrero tonu i te wā, ko te puku o nā mai, ko te tino mana o nā kōrero, nā kai tēnei wā tonu, no reira, e kare mā, kare roa, nā kua neke atu tātou ki roto i te whare e whakahaere hia nei, te tino kaupapa i whāiti mai, te minena, te rahi, te iti me te rahi, tēnei rangi, te rā, ko te Motuhanga, me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle, hei Pihopa, Tuarua, o te motu, o te upoko, o te ika. So there it is, and that we're starting to wind down, and we are now here at the Ordination and Installation of Waitohiariki Quayle, matutahi for Atiawa Toa,
Tēnā koutou, we're going to move over. Kia ora mai tātou. As I said earlier this morning, the sun is smiling, the whenua is smiling, you should also be smiling. He kaupapa nui whakaharahara tēnei. So please turn to your neighbour very quickly and make sure they are smiling. Nervously. Nō reira e te whānau, me timata tō tātou karakia nei, rungi tingo te matua, te tama me te wairua tapu. Āmene. Kororia ki te atua, te kai hanga, te kai whakaora, te kai homai I te ora. E ora nei ia, I mua no ia, ke te haramai anō. Glory to God, Creator, Redeemer and Giver of life, who is, who was and is to come. Me sa nomini na loloma kina balavengu me Whakanohoanga. God fill you with truth and joy. A tēnā koutou e te whānau e noho, please be seated. Tēnā koutou I ngā te tia. You've got to come back again. Ai te whānau he karanga tēnei ki tō tātou nei kōhine ki a Paunamu wharehinga ki te haramai.
A tēnā koe e paunamu o tēnā o ngā waiata whakamoimiti. E te whānau ka haere tonu tā tātou karake i te whārangi tuawha, te hohou i te rongo. Nō reira e te whānau wā te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. Friends, we come seeking forgiveness for all we have failed to be and do as members of Christ's body. He aroha tō tātou atua, e te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa. Whakaara hia mātou i roto i o mātou moi koretanga. Aroha mai i o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaaro. Nō reira mā te atu e muru o koutou hara kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te ripi. Ko te karaiti te pauherenga waka, whakawhaingia te atua tō tātou kai hanga. Whakawhaingia te atua tō tātou kai taurima. Whakawhaingia te atua tō tātou kai uma ki te awha. A tēnā tātou te whānau ka tai ki te wā mo te presentation ki te whārangi tuarima. We thought we'd try and be flash with this karakia and have levels for the cameras and whatnot, so it looks good on the live stream. The problem with levels is the archbishops have to keep going down and up and down and up. But at least they'll get their pedometer count today. Nō reira e Ngāti Pihopa, kai a koutou te wā. Ready? E te whānau a te karaiti. Ko tai mai tātou ki te mōmotu he Pihopa, i roto i te hāhi tapu o te karaiti. Ko te karaiti te upoko te hāhi, ko ia nake te mātāpuna o ngā minutatanga karaiti ana katoa. Nōna mata, taino ki tēnei wā, nā te karaiti ngā tāne me ngā wāhine i karanga ki te mahi ki āia. People of God, we have come to ordain a bishop in Christ's holy church. Christ is head of the church. Christ alone is the source of all Christian ministry. Through the ages, it is Christ who has called men and women to serve. By the Holy Spirit, all who believe and are baptized receive a ministry to proclaim Jesus as Saviour and Lord, and to love and serve the people with whom they live and work. In Christ, they are to bring redemption, to reconcile and to make whole. They are to be salt for the earth. They are to be light for the world. After his resurrection and ascension, Christ gave gifts abundantly to the church. Some he made apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers to equip God's people for their work of ministry and to build up the body of Christ. We stand within a tradition in which there are deacons, priests, and bishops. They are called and empowered to fulfill an ordained ministry and to enable the whole mission of the church. Our authority is in Scripture and in the church's continuing practice through the ages. Nā reira me pōhiritia e tātou a Waitohiariki, ke whakaanga nei, kia Motuhanga, hei Pihopa. Therefore, let us welcome Waitohiariki, now presented to us, to be ordained bishop. We present Waitohiariki Quayle, who has been chosen by Te Upoko o Te Ika and the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia. We believe that she will serve Christ well as a bishop. Ka tonoa ngā Pihopa ki te arahi a tauira i ngā minutatanga me te mihana motuhake o te hāhi. Me mahi rātau hai hepara mo te karaiti ki te rapa, me te manaki, i ērā e ngaua e te rawa kore.
Ka rongo ātia te tangata, ka hohautia te rongo, ka mau I a rātou te tika, ka whai a te rangi Māori. Bishops are sent to lead by their example in the total ministry and mission of the church. They are to be Christ's shepherds in seeking out and caring for those in need. They are to heal and reconcile, uphold justice, and strive for peace. Bishops are to exercise godly leadership in that part of the church which is committed to their care, and to maintain wise discipline within its fellowship. The church looks to them to promote peace and unity among all God's people, and to encourage their obedience to God's word. They are to keep the church true to its faith, as found in Scripture and in the creeds, to teach this faith and to proclaim it. Bishops are to ensure that an episcopal ministry is maintained. They are to ordain, send forth and care for the church's pastors, and to preside over its worshipping life. E Waitohiariki, ka whakapono koe, ka karangatea koe ki te tūranga me te mahi o te Pihopa. Waitohiariki, do you believe that you are called to the office and work of a bishop? I believe that God and the church are calling me to this ministry. I thank God for this call and the church for its encouragement. No reira ki a koutou katoa I ka mā e te whānau. Ka whakaai mai koutou kia motuhia a Waitohiariki Quayle, hei Pihopa, people of God. Are you willing that Waitohiariki should be ordained bishop? Kai e tua kai a mantau, whakamoime ki te Atiawa. We are, thanks be to God. I don't think that was nearly loud enough. Ki noi tātou, let us pray. E te atua tapu ora hoki, ka karangatia ngā tāne me ngā wāhine ki te hari mai I tāu kupu auaha, whakaora hoki, whakarawea au tāngata mo ā rātou mahi minita, a homai ki tēnei tāu pununga, me ake nei ka motuhia, ngā taonga o te atawhai e hiana e ia. Amen. Holy and living God, you call men and women to bring us your creative and redeeming word. Equip your people for their work of ministry and give to this your servant, now to be ordained, the gifts of grace she needs. Amen. Amen. Nō reire te whānau, kia inui tātou, let us pray. E te atua kaharawa, nā tō ata whai ana ke mātou e āhei, e karanga nei ki te mahi ki a koe. Whakakahangi a mātou wairua tapu. Whakamana hoki a mātou mahi. Koiu kraiti hoki tō mātou ariki. Amen. Almighty God, by your grace alone we are accepted and called to service. Strengthen us by your Holy Spirit and empower our calling through Jesus Christ. Amen. Te whānau will now have our first reading. The reading from the Old Testament this morning is taken from the book of Micah, chapter 6, beginning at verse 6. What shall I bring to the Lord, the God of heaven, when I come to worship him? Shall I bring the best calves to burn as offerings to him? Will the Lord be pleased if I bring him thousands of sheep or endless streams of olive oil? Shall I offer him my firstborn child to pay for my sins? Carl, no. The Lord has told us what is good. What he requires of us is this:
to do what is just, to show constant love, and to live in humble fellowship with our God. Whakarongo ki te kupu, a te wairua ki te hahi. Kaia mahi nārangi tā tātou pānuitanga Tuarua. Kia ora. I will be reading the New Testament for Act 17, chapter 22 verse 22 to 28. God, who made the world and everything in it, is Lord of heaven and earth and does not live in temples made by human hands, nor does he need anything we can supply by working for him, since it is he himself who gives life and breath and everything else to everyone. From one human being, he created all races on earth and made them live throughout the whole earth. He himself fixed beforehand the exact times and limits of the places where they would live. He did this so that they would look for him and perhaps find him as they felt about him. Yet God is actually not far from any one of us. As someone has said, in him we live and move and exist. It is as of your poets have said, we too are his children. Kia ora. Tēnā koe mahi nārangi. Ka tēnā kōrua. Ha tā tātou himene ngāwari, te whā te kauma ono o ngā himene, whakarongo ki te kupu noko mai no kāwari, motu ke ngā puke puke, kuarapu te ao kato. Would you please stand for our gradual hymn, hymn number 46, Whakarongo ki te kupu. Oh
A tēnā koutou e noho, please be seated. Kei the Reverend Emily Bartlett, tā tātou pānuitanga mai te rongo paitaka. The Holy Gospel according to John chapter 1, beginning at verse 1. I te timatanga te kupu, I te atua te kupu, ko te atua anō te kupu. I te atua anō tēnei kupu I te timatanga. Nāna ngā mea katoa I hanga. Ka hore hoki te tai mea, I kore te hanga, e ia o ngā mea I hanga a. I aia te ora, ko te ora te marama mo ngā tangata. I roto I te pauri, te marama e whiti ana. He oi ki hei I mau I te pauri. Ko te marama pono tērā, arā, ko te marama e marama ai. Ngā tangata katoa e haere mai ana ki te ao. I te ao ia I hanga anō e ia te ao, a ki hei te ao I mohio ki aia. I haere mai ai ki ona, a ki ai ona I manako ki aia. Tēnā ko te hunga e manako ki aia, I tukua e ia, kia rātou ngā tikanga e meinga ai rātou, hei te mariki mā te atua. Arā, te hunga e whakapono ana ki tōna ingoa. Ki te hunga e hara nei I te toto, e hara I tā te kiko, I pai ai. E hara I tā te tangata, I pai ai engari, nā te atua I whānau ai. E whakakiko tia te kupu, a noho ana I a mātou. E kite anō mātou, I tōna kuroria, he kuroria, e rite ana ki tō te tama kotahi, a te matua. Ki tonu te aroha nua, I te pono. This is the gospel of Christ. Praise to Christ the Lord. Ai te whānau he pōhiri tēnei ki tō tātou nei kai kauhau mo tēnei o ngā rā, a ki tō tātou nei hoa, rangatira mā reikora anō hoki a Canon Dr. Ginny te pā Daniel no reira, ai e te mā reikora nau mai haramai. Loving God, sanctifier, redeemer and giver of all life, may my words, thoughts and deeds be always acceptable unto you. Amen. E oku tino rangatira, ngā pau o te hāhi, ngā kaiarahi, kai tono tono, rangatahi, kai wawau, te katoa o te whānau, whānui o te hāhi. Ngā mihi, ngā mihi, ngā mihi aroha pau te kaha. I cannot express just how incredibly humbled I am to be with you all in this moment of long-awaited and so richly deserved celebration, in this sacramental moment of thanksgiving for all in God's creation that has been and is yet to be in all of our lives. E tōku pihopa, tatangia. Tōku perehi rongonui, I tēnei tō rā nunui. Nui a ki te aroha ki a koe me tō whānau. About a week or so ago, you may recall, I wrote to ask you how you were coping in the lead up to this day. I did so as one so conscious of the pioneering burden, the weight of expectation, the overwhelming sense of anticipation, the incredulity, the wondering, is this really happening?
"Why me, Lord?" But you responded so very simply and so very eloquently when you said to me, "I have this incredible calmness that I have carried since the Electoral College. I believe the Holy Spirit is surrounding and uplifting me on this journey, and I'm so grateful for the positive people around me as well." It is for that spontaneous, warm, gentle serenity that you so readily convey that you are so loved and respected. It is your humble, faithful certainty of being always enfolded and guided by the Holy Spirit that is so inspirational to those looking to you for guidance. And it is your ever generous, loving acknowledgement and support of your co-workers in the Upoko Mission Vineyard and beyond to Te Pihopa whānui, which make you the perfectly rightful chosen one for this precious work of leading, of nurturing, of shepherding those from this day forward who will call you their beloved Pihopa Waitohiariki. You stand proudly now at the helm of a metaphoric waka wahine, which has been navigating its way across this church for many, many years. For it is in this moment that each one of us can recall, with boundless aroha, those women whose relentless struggles and very occasional triumphs in ministry have finally culminated in this amazing day. I have no doubt that here and now we are surrounded on all sides by that great cloud of bold and beautiful witnesses, ngā wahine toa, ngā wahine whakapono humarie o te pihopatanga me te hāhi puta noa ki Aotearoa me Poroneihana. Their names are too many, their memories too precious, their incredible legacy, though, now so perfectly, safely entrusted to you. What we have always known is he moana puke puke e ekinga e te waka. A choppy sea can be navigated. And so now it is that we celebrate your determination, your perseverance, and your resilience as the new captain of the waka o te Upoko tika. Responsible for assessing and neutralising the risks, responsible for setting the right direction, as you now guide this amorangi through challenging waters into what we pray will always be safe harbour for your people. Last week, someone said to me, "Isn't it fabulous to have the first Māori woman, the first New Zealand-born woman consecrated as bishop?" And I said, "Aye, Marika, yes." Absolutely, alleluia. But then I also said that I, along with many other women and the odd man, have actually heard God saying to the church for the longest time, "What on earth is taking you so long to get what I meant when I told you I created all of humanity in my image, in the image of God? I created them. Male and female, I created them." We here in Aotearoa, New Zealand and Polynesia have been a church once globally known for our bold innovations, our visionary leadership, our prophetic courage, including our stance on women bishops, providing, of course, they weren't homegrown. But the current reality is of late we have slid somewhat down that index on all three counts. However, this day represents for many of us an inspiring sign of renewed hope, of encouragement, and of new possibilities. But there is a caveat to my observation, and it is that the responsibility for fulfilling that hope, for sustaining that encouragement,
and for imagining and realising new possibilities is not simply on Waitohiariki's shoulders, but it is rather a responsibility to be newly shared among us all. Firstly, therefore, I want to urge us all, not only across Te Pihopa, but across the whole church here represented, to let this spirit-filled decision of Te Upoko o Tika to choose a good woman, one who, in accord with the delightful Timothy, is above reproach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, and not a lover of money. Let's let this spirit-filled decision resonate across this church as future leadership decisions are being made. For this church is not to place an intolerable burden of expectation upon the strong and capable shoulders of one woman, and nor is it to become inappropriately self-congratulatory. Rather, it is now our collective responsibility to not only applaud and uplift our beautiful new bishop, but it is to work unceasingly to replicate similar appointments from here on in. Waitohiariki needs and deserves our ongoing solidarity, not just our momentary salute. For surely the leadership of women at all levels is so desperately needed now more than ever. It is my contention that we cannot, with any credibility, continue to justify, excuse, or indeed any longer tolerate the deeply embedded gender imbalance in the leadership of this church. As Fiorenza reminds us, for as long as actual power relationships and status privileges are not changed, a theological paradigm of service is merely moralistic sentiment and a dangerous rhetorical appeal which simply mystifies and entrenches existing structures of domination. It is with urgency, therefore, that we need more women to take their rightful places as shepherds and chief pastors, as leaders of us all. We need the particularly feminine gifts of equally holy wisdom, of equally merciful theological insight, of equally kind pastoral nurture, of humility, and of intuitive creativity, which women possess in unique form and have long been willing to offer in abundance into the life and leadership of this church. Our gifts are complementary, not competitive. They are alternative, not ulterior, and they are sorely needed in these increasingly strange and challenging political times, in the life of our nation, and thus in the lives of those most vulnerable, most marginalised in our communities. Such is the seriousness of the plight of the poor in Aotearoa, New Zealand, that what is required is for the whole church to turn with deeply impassioned and well-informed urgency toward the pressing needs of those who are the least among us, those structurally and attitudinally denied the ability to lead decent or dignified lives, those afflicted by what George Bernard Shaw described as the greatest of evils and the worst of crimes imaginable, that of poverty. For here and now in our shared homeland is the undeniable evidence. 25%, or 1/4 of our children, struggle for lives of decency and dignity. And what about our shameful record of domestic violence, where daily countless women are being battered, their happiness stifled, creativity destroyed, freedom eradicated, their dignity crushed, and their spirituality derided. Today's tragic reality is that none of us need look far before we bear witness to these examples of needless human suffering, which are the very antithesis to decency and dignity. This reality then, as Waitohiariki knows only too well, is the occupational vineyard for those in ministry. Here is the public square,
the sphere within which she, and indeed all of us in different ways, must give expression to our daily call to serve the Christ we seek to emulate, the Christ we have promised to follow. How then are we to most effectively leverage ministries of light and life when so much is pressing in from the dark side? It is for this reason especially I chose today's reading, and in particular the Gospel. I once heard John's Gospel described as a song of praise to the unlimited beauty, eternal creativity, and to the breathtaking presence of Christ in the world. Isn't that at once a superbly uplifting image, the breathtaking presence of Christ in the world? For here in John's Gospel is the solemn promise that what was going on when Jesus shows up on earth is somehow mysteriously part of what is and what was always true about God. Before we meet Jesus in Galilee or in Bethlehem, we meet him in the beginning with God. John is showing us that Jesus Christ is the embodied plan of God that existed from before his birth. We also learn the basic plot of the gospel. Creation no longer knows its creator and is in darkness, but the light has arrived in the world. The light will make the Father known to the world as the divine word of God. All of this is matching and expanding what was revealed in the Old Testament, though now God has been ever more gracious. John is reassuring us that nothing at all, therefore, can make a difference to the eternal truth about God. God's welcome, God's joy, God's light. All of this is eternal, not fixed in time or space, but eternally occurring, eternally seeking, eternally knowing, and therefore there is theoretically no way that the darkness could ever completely overwhelm or overthrow God's people. The challenge, therefore, before each one of us is really quite simple. We have no option but to be courageous. We have no need to fear the dark. Rather, we are to endeavour in all we say and all we do to exemplify what we really mean when we confess to believing in him in whom we live and move and have our being. It is in this way that we are called inexorably to prophetic action, to be unafraid in public witness, to be unbowed in the pursuit of justice for the downcast, the marginalised, to continue to act always with compassion and kindness, to learn anew how to temper our outrage with analysis and strategic action, and crucially to continue to practice the art of patience with ourselves and with others. After all, each of us has a whole lifetime of selfless, sacrificial ministry ahead of us. And yes, there is urgency, but so too is there time. God's time for you and for me to be continually blessed by knowing ever more deeply, knowing that because we believe, we too have become the children of God, entrusted, empowered, and enlightened. Tōku rangatira e Waitohiariki. I have intentionally spoken both to you and then about you to the church. For while it is you alone who is about to assume the mantle of leadership for which you have been set aside, it is your sister and brother bishops who now also have a very specific ongoing duty of care for you, as well as the people of your amorangi. You deserve to be nurtured, encouraged, and freed to grow into this role. There will doubtless be challenges, none insurmountable, as equally there will be many times of immeasurable blessing. Be gentle with yourself. Learn how to say, I need time to think about that. Enjoy all that lies ahead and know that you are dearly loved. In closing then, I want now to return to your own words to me, words I quoted earlier on. But what I did not say then was what I immediately intuited from your response to me.
Because when I asked you how you were feeling, what I really heard you say to me was, I feel the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free. I so readily intuited these words because this is the exemplary priest you have been, you have always been, and this, I have no doubt, is the even more graceful bishop you will now become, a bishop of this church, and one we are all so richly blessed to call our very own. Amen. Tēnā koe, e te mārei kura e Jenny. I've never heard so much clapping in church. Well, I never. E te whānau, ka haere tonu tā tātou kara ki te whārangi te kau. Would you please stand for the Nicene Creed on page 10. We join together in saying, E whakapono ana mātou ki te atua kotahi, ki te matua te mana tino nui, ki te kaihanga o te rangi me te whenua. O ngā mea katoa e kite ana, o ngā mea hoki e kore e kitea. E whakapono ana mātou ki te ariki kotahi, ki a ihu karaiti, ki te tama kotahi a te atua. No tua whakarere i puta mai ai i te matua. He atua no te atua. He māramatanga no te māramatanga. He tino atua no te tino atua. I whakawhānau tia, ka hore i hanga. Ko tahi anō ia me te matua. Nāna nei ngā mea katoa i hanga. Mō tātou mo te tangata. Mō tō tātou oranga hoki. I heke iho aia i te rangi. Nā te mana o te wairua tapu. I whānau mai aia i te puhi i amiri. A i whakatangatatia. I ripekatia ia mō tātou i te wā i a pono te o pīrato. I whakamamaitia i mate a i tanumia. I arake anō hoki ia i te toru o ngā rā, ki te whakatūtuki i tā ngā taraipituri. I kake atu ia ki te rangi, a e noho mai nei i te ringa matau o te matua. Ka hoki mai anō ia i runga i te kororia, ki te whakawā i te hunga ora i te hunga mate. Ka hore hoki he mutunga o tōna rangatiratanga. E whakapono ana mātou ki te wairua tapu, ki te ariki, ki te kaihomai i te ora. E ahu mai nei i te matua i te tama. E koropikoria nei, e whakakororia tahitia nei me te matua me te tama. Kua whakapuakina ana kōrero e ngā poropiti. E whakapono ana mātou ko tahi anō hāhi tapu. Ko tō ngā pōtoro a kota noa i te ao. E whakai ana mātou ko tahi anō iriiri, hei murungahara. E tūmanako atu ana mātou ki te aranga mai o te hunga mate, ki te oranga hoki ki te rao atu. Amen. Tēnā koutou e noho. Please be seated. Please turn to your neighbor and say, you should still be smiling. Why? You should still be smiling. E te whānau ka haere tonu tō tātou karakia nei, i te whakaherenga. Our service continues now with the commitment on page 11. E Waitohiariki. Ko whakapuakina tō whakapono ki te atua.
Ka whakapono mātou, kua ka rangatia koe ki te mahi hai Pihopa. Aia nei, ka uia mātou kia whakapua kina no te tāhau herenga ki a te karaiti I mua e tana hahi. Waitohiariki, you have declared your faith in God. We believe God is calling you to serve as a bishop. We now ask you to declare again your commitment to Christ and His church. Ka whakapono koe, kai te paipera ngā mea katoa e tika ana, hei whakaora I a mātou, a e whakakite ai te kupu ora a te atua, I roto I a iuhu karaiti. Do you believe that the Bible contains all that is essential for our salvation and reveals God's living word in Jesus Christ? Yes, I do. God give me understanding in studying the scriptures. May they reveal to me the mind and heart of Christ and shape my ministry. Waitohiariki, will you maintain the doctrines of the faith as this church has received them? Yes, I will. My duty and my joy will be to witness to Christ crucified and risen. Waitohiariki, will you uphold the authority of the General Synod and the Constitution of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia? Yes, I will. I am under the authority and will exercise it in partnership with my sisters and brothers in Christ. Ka tiro e te aroha me te manawa nui ngā tangata a te atua e mea tea ki tāu manaakitanga. A ka whakatena koe I te katoa, te mahi hoki hei whakakaha, te whakaaturanga o te hāhi me tōna mihana. Will you oversee with compassion and patience the people of God committed to your care? Will you give encouragement to all and labour to strengthen the church's witness and mission? I will. God, give me grace to listen, grace to be fair and merciful, courage and boldness to proclaim the gospel. In selecting, training and ordaining, will you be thorough and discerning? I will. God, grant me wisdom to care for those ordained. Will you lead God's people in seeking the lost and lonely, in healing the sick and ministering to all, whatever their needs? Will you build up the church in faith and challenge us with the demands of love? I will. My concern will be to show love and compassion. God, give me courage to strive for justice, wholeness and peace among all people. Ina koea koe he Pihopa o te hāhi. Ka āwhina koe I a tātou ki te oratahi me te iwi karaiti ana, puta no I te ao. As a bishop in the Church of God, will you help us to share in the life of the worldwide Christian community? Yes, I will. I will promote the unity and mission for which Christ prayed. And will you pray faithfully and expectantly, alone and with the whole church? Yes, I will. Prayer will inspire my ministry. I will constantly seek the Lord and celebrate God's presence with joy. Will you then give glory to God, the Holy and Blessed Trinity? Glory to God on high, God of power and might. You are my God. I can neither add to your glory nor take away from your power. Yet will I wait upon you daily in prayer and praise. E waitohiariki ka whakamoimiti te atua mō tō whakaherenga ki te mahi, ki a te karaiti I tō tū hai Pihopa I roto I te hāhi. Ka whakamanatia he Pihopa ki te kōrero, ki te mahi huki hai karere mo te hāhi, he aoranga mo te kotahitanga o te pihopatanga. Waitohiariki, we praise God for your commitment to serve Christ as a bishop in the church. A bishop is given authority to speak and act as the church's representative, to be a focus of unity for the diocese. Whakamaharatia ko te mahi kakarangatia ai tātou, ko te mahi a te atua. Ai roto I ngā ringa o te atua, ka mahi a hokitia I runga I te ingoa o te atua, ke whakakororia tia a ia. Me mahi tātou ki a ia I runga I te whakaiti, me te koa. Remember, the work to which we are called is God's work. It is in God's hand. It is done in God's name and to God's glory. We must serve humbly
and cheerfully. People look to us as bishops to make decisions and to speak with authority, whether or not we can do so. In the exercise of your office, do not be arrogant or overbearing. Let us have the same mind as Christ Jesus. Waitohiariki, do not allow the burdens and anxieties of your office to blunt your purpose or cloud your vision, but strive always to be pure in heart, to be Christ's servant, to follow Jesus. Mā te matakitenga o te atua tō ngā kau mōhio e whakamārama. Mā te karanga tonu o te atua tō haerenga tahi me ihu e ukauka. Mā taua karanga noa koe e whakau ki te hari. May the vision of God enlighten your understanding. May God's continuing call sustain your work with Christ and keep you joyful. Amen. Pērā i ngā ākona tuatahi I whangatuna mo tō haerenga mai. E te wairua whakamana, ka tatari mātau, ka inoi. Like the first disciples waiting for your coming, empowering spirit, we watch and pray. tapu o te atua. Tūtakingia mātau I tēnei wātonu, pērā I tō tūtakinga me ngā apotoro o mua. Kia tato mai, e te wairua tapu. Holy Spirit of God, meet us in this moment as you met the apostles of old. Be with us, Holy Spirit. Bring faith and hope, we pray. Reira hara mai tunga te wairua tapu. Come, Holy Spirit. Be present in your power.
whakapaingia koe e te atua tō tātou kaihanga. Te atua kai ngā tāhuhu kōrero. Te atua e whakakite ai. Nō ngā mano tau kua auahatia tā whakaro pūmau tonu, he iwi e arohana, e mahi hoki ana ki a koe. Blessed are you, God our Creator, God in history, God in revelation. Throughout the ages, your unchanging purpose has created a people to love and serve you. Ka whakapaingia koe I roto I a karaiti ihu, tō whakatinanatanga, tō mātauariki kaimahi, nā tōna matenga te mate I pārure ai, nā tōna aranga, me tōna kakenga, he mea nā te tākoha o te wairua tapu. Kua homai e koe te ora me te tika ki tā hāhi, kia tāi ai e mātau ki te kawe I te minatatanga o te aroha. Ka whakamoimiti a koe mo tāu karanga ki tēnei tā pununga, kia minatatahi ai I tēnei minatatanga ai Pihopa. Blessed are you, God in Christ Jesus, your incarnation, our servant Lord, who by death overcame death. Through his resurrection and ascension, through the gift of the Holy Spirit, you have given life and order to your church, that we may carry out the ministry of love. We thank you for calling this your servant to share this ministry as bishop. Aramai ngā Pihopa. E te atua ata whai, mā tō wairua tapu anō he kukupa marire. E orana, e kā purapura ana anō he ahi. Whakamanatea tā pununga a Waitohiariki, mo te tūranga, me te mahi, mo te Pihopa, I roto I te hahi. God grace, through your Holy Spirit, gentle as a dove, living, burning as fire, empower your servant Waitohiariki for the office of work of a bishop in the church. Ko tau ngā te whainga katoa o te mahi minita ki runga I tēnei tā pununga. Whakakahangia ia, meinga kia pirihonga, kia tonu ai I roto I a te karaiti, tō mātou kai whakaora. Amen. Kia toho mātou e ki ka karaita. Te ara o te ora. Kia whanau mātou kia te karaiti. Te tara o te ora. Kia whakatahi tia mātou me te karaiti. I te hākua. May every grace of ministry rest on this your servant. Keep her strong and faithful, steadfast in Jesus Christ, our Saviour. Amen. May she point us to Christ the living way, feed us with Christ the bread of life, and unite us in Christ rejoicing. Michael. A little bit more to go, Waitohiariki. E Waitohiariki anei, ngā karaipitu re tapu. Ākona ai, whakaakona ai. Neira, mā enei hoki koe, e ora ai. Ā kauhautia te karaiti, te kukuora. Waitohiariki, here are the Holy Scriptures. Learn from them, teach them, live by them, and proclaim Christ, the living Word. Hei te whānau kua tai ki te wā ki te whakakakahungia tō tātou nei Pihopa hau. Anō reira he karanga tēnei kia the Reverend Liz Greville. E mauria mai nei te kaup me te maita o te Pihopa nānā no a ihanga. Nā Liz e nei taonga ihanga. Do it now. Whānau Liz is open for orders. $50 gets you a cope. $50 and a banana cake, cope e maira.
taking over with us. Kia ora tātou. I'm struggling to find that part in the service. I can't quite see it. But he tono tēnei kia the Venerable Mere Walla. Ki te hara mai. She was right there. Oh, pa puta atu ki waho. O pai noa tēnā. Te whānau o te whare kareke o Mikaere Tapu, St. Michael's, to present the pastoral staff. Michael, grab that Bible off there. Te whānau o te whare kareke o te hēpara pai to present the Episcopal ring. A muri I tēnei whakahua. Tēnā koutou te whānau o St. Michael's. Te hēpara pai. He taonga tēnei nā te pihopatanga o Aotearoa. Mike, we can just show it. E te pihopa. Our whānau from Te Waipounamu, the people of the Pounamu, have crafted this gift for you so that the pihopatanga o Aotearoa would have something to honour you on this day. It's a beautiful stone. It represents a koru, new growth, new life, but embedded within the Pounamu itself, you can see natural patterns that look like tears. Ko enei ngā roimata a ngā mātua tīpone, rātou me o rātou hia, o rātou moimoia, me o rātou mate nui kia kitea I tētahi rangi, pēnei ki tēnei rangi. This is just to represent it, to remind you that you are the fulfillment and a start of the fulfillment of all the dreams of our tipuna that went before us, hoping that they might see finally a beautiful Māori woman become bishop within Te Pihopatanga o Aotearoa. Kia ora mai rā e tātou mā ko hoki mai nei ki tēnei hui whakaharahara ki te kura Rathkeale. I tēnei wā tonu e tātou mā ne kua whāiti katoa atu te whare ki te huna kei kone ki roto I te tēneti nei. Kei te mātaki atu rā I te whakapōtaia tana, te whakapihopa tana o te kuia nei, o Waitohiariki Quayle. A inaia nei, kua mana te kōrero, he pihopa ia. Ka ati, kai te mau ia I tana kākahu hou, tana pōtai hou, kai te tana ringa, ko tana rākau hou, koe nei wetahe o nā taonga, a nā pihopa tana kia ia, nā tētahi tonu, o nā pirihi I tui I tana kākahu, I tana pōtai hoki, nā tētahi tonu o nā pirihi I tārei whakairo I tana rākau, ana ka whoatu nātu wetahi tauna mana, mai nā pihopa tana o te motu, nā koia tēnei, I tēnei hui whakaharahara I tēnei wā.
Kei te kua taitai mai, wetahi o nā kuia o te rohe, o te motu, kei te whakatāpai atu, kei te whakatakoto atu, i wetahi tauna mana, tauna anō nei he mahi peita, he mahi toi rā nei. Kei te kōrero, nā Pihopa tokotoru, te Pihopa o tikana Pākehā, te Pihopa tikana Pasifika, nā tānata o te moana nui a Kiwa, me te Pihopa tikana Māori, ana i nāia nei, ko Waitohiariki, tēnei, kua whakatūri atu ki tō rākau taha. E ko te tūmanako ia e koutou mā, katahuri mai te kuia nei, ki te taki mai tētahi kōrero, te āhua nei, ka kōrero ia, no reira, a tērā wā, ka hoihua ia hai. Nari a tēnei wā tonu, e tātou mā, te nui nā o rātou, kai roto i te tēneti, no reira, kai te whakareri mai ia ki te kōrero, no reira, kia mautari nā tonu mai, mātaki tonu mai rā e koutou mā, nei, Pihopa, Tuarua o te Upoko te ika, Waitohiariki Quayle. Te āua nei, kei te ākera, te hangarau nei. Koa te hohonu te taumā o nā mahi, ka te whai wā tonu, ki te katakata, ki te hari, ki te koa. Ki te atau i te kai tana tuara nā mahi toi o tana kākahu o ātāhua hoi anō, anei, wetahi kōrero e tātou mā whakarongo mai rā, kia Waitohiariki Quayle, nā kaiaia nā kōrero tēnei wā. From Bishop Chris MacLeod, National Aboriginal Bishop for the Anglican Church of Australia. From the National Aboriginal and Torres Strait Islander Anglican Council. From Archbishop Kay Goldsworthy, who is looking forward to meeting you at the next gathering of Australasian women bishops. And from the Diocese of Adelaide, with thanksgiving to God for your call and every blessing for your ministry. Tēnā koe, Pihopa. Tēnā koe, Pihopa. Bishop Shaw bringing greetings on behalf of Archbishop Mark MacDonald, National Indigenous Archbishop, the Church of Canada. Bishop Shaw is suffragan bishop in the Diocese of Toronto. Bishop Waitohiariki. Tēnā kutu, tēnā kutu, tēnā kutu katoa. Kia ora. Bishop Y, Archbishop Don, all the Pihopa and clergy, and all the much-loved brothers and sisters in Christ. This is from Archbishop Mark MacDonald. I send my greetings and blessings your way. I wanted so very much to join you, but other long-held commitments made this impossible. It is with great joy, however, that I am able to send my esteemed sister and co-worker. He did write that. Bishop Priscilla, to meet with you. She is a great representative of our people. Across Turtle Island, we join you in spirit and prayer. The people of Te Pihopatanga, Eritrea have been and remain a great inspiration to us, you people. We have deep respect and family love for you. You have sent us so many great leaders for visits, and when some of us have visited you, the experience together has been world-changing. Our experience with you has been a great part of the inspiration of our own struggle for self-determination. Kia ora. We hope you will allow us to claim, as is our common mind, a level of communion with you that is like no other group of Christians we have encountered. We are grateful to God for this divine-infused fellowship. We must mention that we share also in a common struggle with the principalities and powers that would destroy the people of the land, and with them, the land that is our mother.
This aspect of our family sharing is essential. We live in urgent and threatening times. We yet believe and trust with you that the cross, which disabled all the powers and authorities of death, will not only triumph in our hearts, it will triumph in creation. Our communion with you in this aspect of world experience is also life-giving. I desire very much to be able to see you all in person and hope that the new year will offer that opportunity. Until then, you remain deeply in my heart and always in my daily prayers. With love, gratitude, and blessing, Archbishop Mark MacDonald, our National Indigenous Anglican Bishop in Canada. I bring also greetings from Bishop Andrew of the Diocese of Toronto. Cross, especially beaded for you. This is for Archbishop Don. A crest. Thank you. Bishop Mark. Thank you. Tēnā koe, Bishop Shaw. E te atu Pihopa kai a koe te wā. It's Pihopa. Pihopa Waitohiariki. You'll have to get used to that now. One more small thing to do. I'm going to ask you to take your place up here, where you belong. Don't fall over. It's fine. O, e te whānau a te karaiti. Ka whakaanga nei ki a koutou a Waitohiariki Quayle, ka tahi nei kua mōmotu. Hei Pihopa. People of God, I present to you Waitohiariki Quayle, newly ordained Bishop. Must read the book. And we say together, tēnā koe e te Pihopa. Ka au mihi a koe I runga I te ingoa o te atua. Greetings, Bishop. We greet you in the name of God. Nō reira e noho e te whānau e te ropo taikura kai a koutou te wā. Yeah.
Bishop Waitohiariki will now be installed as Bishop of Te Upoko o Te Ika by Kylie Brown, Kelly Aroha Huata, and Wakaiti Juan. And of course, Bishop Ali Sanderson. E te pihopa e Waitohiariki, kua motuhia koe hai pihopa I roto I te hāhi o te atua. Ka pōhiritia koe, kia whakanohoia koe ki te pai o tō mana. He tohu tēnei o tō minitapanga a hāhi, a karakia, a whakaakoranga ki Wainganui I ngā iwi o te Upoko o te Ika. Huro! Bishop Waitohiariki, you have been ordained a bishop in the Church of God. We invite you to come and take your place among your people as a sign of your pastoral, liturgical and teaching ministry among us. Tēnā koe. Nau mai e te pihopa, nō te hau koe e pā mai nei ki a mātou kiri, nō hau tēnei kainga, ko o iwi mātou. Welcome, Bishop. This is your home, and we are your people. Bishop Waitohiariki, we welcome you as Bishop of Te Upoko o Te Ika and assure you of our prayers and support as you begin in this ministry. We pray God's blessing upon you now and in the years ahead. We look forward to journeying together as pilgrims, ministering together as pastors, and fellowshipping together as friends. And sister, I have 2 gifts for you to add to your collection. The first is a Pectoral Cross on behalf of all of the House of Bishops. This comes to you from all our brothers and me, and may it be to you a sign of our constant unity together as the brothers and sisters of God. And a second gift from this is a Pectoral Cross that has been made for you from us, and I want to explain its significance. And this comes from all the people of the Diocese of Wellington, and particularly from Bishop Justin and myself. In the centre of the cross is a stone, and that stone is taken from the heart of my mountain back in England. And the mountain is called Mam Tor, which means Mother Mountain. And there's water that flows through the heart of Mother Mountain, and it turns the stones purple. And there's nowhere else that this stone is found in the world but Mother Mountain. And so it comes to you via my mother, who gave it to me when I was ordained a bishop. And it's been crafted and surrounded by the silversmiths of the Hutt Valley, Bishop Justin's home. And I pray that as you wear it, it reminds you that when the women and the men of this land called for men and women to share partnership together in the leadership of the church, the whole world said amen. Yeah.
te whānau te Pihopa o te Upoko Tika. Tēnā koe te Pihopa. That wasn't that hard, eh, Bishop? Just do whatever they do. Tēnā koutou, e te whānau, tēnā koe te Pihopa o te Upoko Tika, e te Pihopa e Waitohiariki, nei rā te mihi. Ho mai te pakipaki whānau. E te whānau ka haere tonu tā tātou karakia i te whārangi rua te kau, where you will find the peace. Our celebrant today is the Reverend Tirirori Kirkwood. Nau mahara mai e Tirirori. E tu e te whānau. Kia whakapainga te karaiti, te āriki o te rongomau. Kia tau te rangimāri e o te atua, kia koutou. Kia whakapainga te karaiti e tui nei a tātou i roto o te rongomau. E noho koutou. We will begin with Te Whakapētai Nui, the Great Thanksgiving. Kua ara te karaiti. He pono tonu wārai. Whakareia o koutou ngākau ki te rangi. Kia whakapaingia te atua. Ko te hare mō tō mātou whakaoranga, e te atua o tua pakerere, ki te tuku whakapētai ki a koe, i roto i a ihu karaiti. Pāho ana tau kupu, ki a te aho te marama, nā ka marama. E te aho tonu nei tau maramatanga i roto i tō mātou pauri. Nau te pau te mauri ora, mō ngā mea katoa. Nau hoki mātai i waihanga, ki te whakarongo ki te tau kupu, ki te mahi i tau i pai ai, ki eke ai ki te taumata o tau aroha. He mea tika kia whakapaingia koe. Nau i tono mai tautama, hei arawhainga mā mātou, hei pono e mana kohi ana i mātou. E tukua mai i koe tautama, kia whakamatia hei toha i te ora, hei wewiti i o mātou hara. Kua unuhia o mātou he o tōna ripika. I tonua mai tau wairua tapu, hei pakekaha, hei arataki, hei pakatūpato, hei pakahau i tau hahi. Waihoki i tēnei rōpū pakatū, e karapoti nei a mātou. Ko tōna rite ki ngā petu, te taia, te tatau. Ka whakamoe me te mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau hari. Mau i waihanga i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa, mahi tō, tino tapu, tino tika, Tōria, nau te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te runga rawa, te atua mahake. E te tino tapu, ka whakapaingia koe i roto i tautama. I tu ohu nei ki te horoa i ngā wai o ana akonga, te tohu o te kaimahi tuituru. I te pō e mua i tōna mātinga, ka tangoea i te taro, ka tuku pakawhetai ki a koe, ka pāpatia, ka ho atu ki ana ākonga, a ka mea. Tangohia, kainga, ko tōku tinana tēnei. Ka ho atu nei mō koutou. Mei ngā tēnei, hei whakamahara ki a hau.
Ka mutu te hapa ka mau I te kapu. Ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoa atu ki a rātou a ka mea. Inu mea tēnei, tēnana, tēnei, ka hoa atu nei mō koutou. Mei ngā tēnei, hei whakamahara ki a hau. Nō reira, mā tēnei taro, me tēnei waiana. Ka maumahara mātou ki au painga ki a mātou. E atua o ngā wā katoa. E maumahara na mātou ki tā utama. Ka whakawhetai mātou. Tōna ripekatanga, me tōna āranga mai, ka whakamana mātou. Whakahangi au ho tau wairua tapu, me tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te karaiti, kia tūhono ki tōna tēnana, kia uai mātou ki rote I te aka pono. Kauru mātou I a te karaiti. Tui, 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 tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tūmanako. Kei a koe te tapu o te rangi, te orokahanga rā no te ao, te tīmatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakawai te kōria. Tēnei rā, tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, I konei I ngā wahi. Kua kona nei tātou e tō tātou ariki ka waiata tātou.
tinana o te karaiti I patia mō tātou. I māringi o na toto hei muringa hara. Haere mai e te kāhui a te atua, tangohia e nei kairangatira a te karaiti. Come God's people, come to receive Christ's heavenly body. A tēnā koutou e te whānau. Nau mai hara mai te hunga e toha tohana I te kaihapa. Instructions for communion whānau. There'll be 6 stations, 3 up the front and 3 at the back, each on each aisle that we have in here. So 1 in the middle, 1 over here, and 1 over there. If you can make your communion at the station closest to you, rather than making a beeline for the priest that you like, that would be appreciated. Tirirori and Dr. Jenny Te Pā Daniel will administer communion to those here on stage. Kia ora koutou.
A e te ti e te tā. A i tēnei rā whakaharahara e whakanui anei te Motuhanga me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle. Hei Pihopa Tuarua o te Upoko o te Ika i tēnei rangi a tāhua nei e tātou mā ki tēnei kura me ki te āhua tonu o te kura, te āhua tonu o te rā i hiki i te wairua o ngā mahi ki tēnei, kua kitea nei i tēnei rangi. Nō reira kia koutou, kei te haere tonu ngā mahi i tēnei wā me ki, ko te wāhana tēnei o te kaiparawa, te haere nātu, katahi anō tēnā, ko tatatonu tātou ki tēnā, i tēnei, ko te inoa e muri i te hapa, prayer after communion. Nō reira, ko te wātonu, aroha mai, ko te pōhiri, te invitation, e ki nei, ko te hiki o te parawa, me te kapu, e te pihopa, ko tā te pihopa, ki te marea, nau mai haere mai koutou e te kāhui a te atua, tangonohia e nei kai rangatira e te karaiti. Koe nana kōrero, e taitai atu nei, e ono nā wāhi, ka taitai atu te marea ki te kai i te parawa, ki te inu a te atua i tēnei, koe ia tēnei ko te hapa a te atua. Nō reira, i tēnei, e ia rau tānata nei tēnei, kei te whāngai hea te ringa tonu,
o nā pirihi, o nā deacons, wera me etahi o nā rangatira o te hāhi. A kāti, kai te whakarongo mai koutou, kia hau, kia matu i tēnei wā tonu, e pāpāho atu nei, mo Atiawa Toa i tēnei hui whakaharahara. Kia koutou i taringa are mai i te roa nāke o tēnei rangi, kai te haere tonu nā mihi kia koutou, e ri noho mai ki te mātaki i nā whakaneke. Ako ia tēnei i tēnei wā e tatari ana nā Pihopa me nā ati Pihopa, kia whāngai hia te marea ki te parawa, ki te inua te atua. O nā kōrero hoki e ki nei whakapainia te atua e whakamine nei a tātou. Ne koe nei o etahi o nā kōra whakapainia te atua e hohau nei i te rongo. Whakapainia ia kua hora nei tana kupu. Whakapainia ia nāna nei tātou i karanga, mana kohia e te atua a mātou whakahere, whakamoimiti e kare mā. Koe nei katoa nā tohu, kua whakawhiwhia, kua tohua, wai tohu ariki, kua Quayle, kua tohua ia te Pihopa Tuarua o te Upoko o te ika. Nā, kaere kore, mua tonu i tēnei, i te mātaki atu, te marea, ki etahi o nā Pihopa, tētahi no ahi treiria, tētahi no kānata, nā, e te huatu, nā pirihi o te motu, o tā wāhi hoki, i tētahi paku tauna, e tauna rā nei, wai tohi ariki, koe rā tāna mahi i tēnei, tā rātou mahi, i te tāpai, i te whakatakoto, i te huatu, tauna, o tētahi o nā tauna he rīpeka, enari ko te i te honona o te rīpeka nei, i te waina nui tonu, ko tētahi kohatu miharo no tā wāhi, ana ka whakamauhi atu ki tērā tauna, nā koina koira tēnā. E tātou mai, e noho nei au i konei, nā kai āhau tēnei he manuhi atu nei, tētahi tono o nā rangatira tonu o nā tika hununu, nā kai noho mai ki taku taha, nā ko māua tēnei ka kōrero mō tēnei tā māua i ki tēnei, tā mātau i ki tēnei, tā koutou i rongo, ai te roa nāke o tēnei rā. Ko reira, kia ora te rangatira. Tēnā koe. Nā te mea, te taitonu pēr o tō tāua kiri, ka are te hunga i wahorei te kite mai a tāua. No reira, kai a koe pēr te whakamohio atu, e kōrero atu nei au ki awai. Kia ora, ko ngahi i te mona tēnei. Ka noho au i te tūru mō Ngāti Kahungunu. Engari tēnei he rā tino miharo mo te rohe nei. Rohe whānui o te tai rāwhiti, mo te motu whānui o Aotearoa me te waipauna me tai atu ki te wharekauri. No te mea, ko te marekura o Waitohiariki Quayle te mea tuatahi, te wahine tuatahi, ko Pihopa tia, no tēnei whenua, engari he tino honere mō Ngāti Kahungunu whānui tonu, mō te wako taki timu, me tōna ake waka ko mā tātua, ana hoki ki aia me kura haupu. Engari ka tēnei he pau heringa waka mō ngā waka katoa, kia whakanui tia tōna rā, tōna kaupapa nui. Ai te i rongo atu, i au e taki haere ana i nā wōna whakapapa, me te rongo atu, i nā tātai rangatira, e heke haere mai nei ki te kuia nei, ki te Pihopa nei. Ai, ka hoia mai ngā waka katoa, ngā waka o ngā iwi, ngā waka o te hāhi ano hoki,
ngā waka o ngā hahi. Kua pauhiringa tia tō tātou waka konei. Anō, kia whakatairanga tia tēnei kaupapa I tēnei rā mō Waitohiariki. I te ata nei te kōrero au kia Robin Pōtana Roa and aranua atu nā kōrero mo te hōnore ki runga I tōna na hapu o konei, te iwi o konei, kua pōtai anei, kua whakapihopa hi anei, a wai I tēnei rangi. He honore fo rākai whakairi me era atu hapu o Wairarapa. Engari kia kahangani whānui tūra, tū whakahihi tā. I tōna rākai whakamarumaru I tēnei ra. Engari tino whakahihi mātou kia tai tēnei maraikura ki tōna tūngahai. E oa, kua tapahi tātou I te mea kai te rongo atu, ana kai te whakahoki atu tātou ki nā karakia whakamutu nā mō tēnei wā. No reira nā mihira kia koe I whakai nei kia tai mai ki te kōrero kia hau kia mātaura ki te mareara I tēnei wā. No reira, kia ora nā hui. Whakapainge ia nāna nei tātou I karanga. Mana kohia e te atua a mātou pakehire, whakamoimiti. E te pihopa e Waitohiariki, kai a koe te wā. Whānau, before I give the blessing, I'm not supposed to laugh. I just want to thank you all for coming today. Te Pihopa, all of you's back here. Especially to Michael and Chris, who have mentored me over the last couple of days. That's been an experience. But for all of you who have travelled far and wide, for Denise, who's come from Australia, and my sister from Canada, and anyone else that has travelled far and wide, thank you for coming today. I especially want to thank Martin, the principal of Rathkeale College, the Trinity Board for allowing us all to traipse over their whenua to make it our own. They probably have not seen anything like this, but they have been welcoming to say they would enjoy us to come back again. And last of all, I want to thank the choirs, Hukarere, for Rathkeale Choir, that your singing outside was beautiful. To any Taikura, you rock. Thank you so much for being here today. And if I've missed anybody, I'm so sorry, but I love you all. So mā te Māori Atea tue kore nei, tai te whakaro o te aki o koutou nākau, o koutou hinenaro o roto karai te ihu. Kia mau, kia hoki kia koutou, a te matua, a te tama, a te wairua tapu ai nei, a ke tonu atu. Āmene. Tā tātou himene whakamutunga, te kotahirau o ngā himene arahina I hoa tōpononga I te ao, whakakitea mai tō kaha, puritea rā au e koe. Would you please stand for our final hymn on page 24?
he mea tautoko. Toko na te manga. Kai pāho.